Fis-6 ta' Jannar l-Istazzjon 1 se jkun qed ixandar drama ġdida, l-ewwel waħda f'pajjiżna b'sensiela dwar il-komunità LGBTIQ+ bl-isem ta' Queer. Queer iġib magħha narrattiva friska fuq it-Televiżjoni Malti li jinfoka fuq l-istejjer taż-żgħażagħ, il-familja u s-sejba personali. Kif wassu fl-aħħar tal-filming għal dan is-serje One News tkellem mal-moħ wara din is-sensiela, Brendan Terribile, li spjega kif lan wara dan u li nies jirrelataw ma' esperjenzi li jistgħu jiltaqgħu magħhom matul il-perkors ta' ħajjithom. Aħna eċitati ħafna bħalissa għaddejjin bil-preparamenti ta' xeni li għatfadlinna ġo l-iskola fejn hawnhekk niffilmjaw il-qofol kollu tas-serje minħabba li s-serje huwa bbażat fuq studenti li qed jesploraw ukoll l-affarijiet prattikament tal-ħajja ta' kuljum li jiġrilhom żgħażagħ li jkollhom bejn is-16 u 17-il sena. Ninsabu eċitati ħafna biex nuru xi ppreparajna lit-telespettaturi ta' One. Sa dan it-tant One News tkellem ma' żewġ protagonisti ewlenin f'din is-serje, Luca Andre Camilleri u Miguel Muscat, li spjegawna aħjar dwar il-karattru tagħhom u xi jfisser għalihom dan id-drama. Minn dan il-footballer li jafu kulħadd dak il-cool kid li s-soltu naraw nibdew naraw iktar l-emozjonijiet tiegħu kemm ma' familtu, kemm ma' relazzjonijiet ma' sħabu, kemm ma' relazzjonijiet ukoll ma' tfajliet u ma' ġuventur. U karattru vera sabiħ għalija. What I love about what the show can do is that it shows this queer love story as not as a queer love story or as a gay love story, just as a love story, you know. It shows that love is love, you know, love is infinite, and I hope it can help people, you know, feel comfortable with themselves and feel comfortable with what they're feeling.